Play Store and I say App Store. Oko no mo ana wa ko download it. Na fe wa search for Ahenkan 93.3 FM. You are good to go. If we see baby awo. Wait me etie. Yeah, that's so am I kwan wo adwuma nim. Yeah, that's so am I kwan wo fie ho. Yeah, that's so am I kwan e wo ka nim. Baby awo am I kwan bia.com and pay yeah that's it. Onyankopon kan ho ne wo nhira ye wo gidie ene ahotoso so onyankopon wa free nioma papa se no kopim se no ndu bebo a mekra wo no awurade de bekọ awie ye papa onyunu nwo no so bedi adanse ye wo be hye onyame anuonyam ne bi ewo Yesu Kristo dinemo amen odi ankan kwame ye bo wagimpa hene Kofi Mensa ka obi ke Billy man ofre me obo ba ofori amanfo aropa yi mi di dwumadie ne ho chia me dia ma ye do be nanti mu papa ka kire wo nwan ne ono nso nka kire ni nwan na ye nyina ye hya ase nkinchim radio ne mfanto ha na ye nti Maakye ewo Ahenkan 93.3 FM I don't say the only ya tena se ya segmented ye de ni nyina de be ma wo ma me mfa de edikan efa edikan no emfa ema eno ne ewie mobransam se de besi akọ ne damu no ye de ho amane bo e de ma nti anopai e free sabri ya kusi anwumre no ewie mbobre sei na isi etie o se men kan kyo se anopai no e yade a apuye mantem ya yahodo bie nsuo no bemunimuna nsuo no ebemunimuna kakra nsuo no bemunimuna kakra anopai ya bemunimuna kakra na afei e free nondu ho no mokọ no awia no ayese de yi ne ti kakra no na fe prem tobre duba ko dumienu ho ede ekọ ni nyina no fe prem tobre ho no mo me kire donko no mienu de kwa akosi no miensa no o kire se ewie mu bete ewo miaye ahodo bebre no a na fe anwumre free no 9 no num no nsia ho nso ekọ no nso no o kire se eyade a nsuo no bemunemu na kakra o ma wutiri so hwe wie ma bo hu se ade nsuo no bemunemu na bebo chenku kakra enu nti ya na abomodin ahye ne nso wie mbobransam se de besi akọ ene edamu ni nyina na de ho amane bo ede amawo me pacho straight away from Ghana Meteorological Agency atan kasiem enom de ba ya de ho amane bo ede amawo 17th day of April 2024 ewie mbobransam ene yede amawo wadaro ma hye ne nso foma yen anopai wo kire se epue mantem ya yahodo bie no nsuo no bemunum na kakra na nso awia ne be yiniti along the way na fei awia bremu no ifri premto ho no ekọ no o kire se awia no so be yiniti bebo afei free no nan ehon so de kro no nso o kire se nsuo no besan ahya ase se emunemu na kakra ewie mobransam se de besi akọ na damu no ena abusuan wadaro ma yede ho amane bo straight away from Ghana Meteorological Agency yede amawo ewujumedie ne so Maakye eni jumedie ne din ye mo akye ne ye mo akọ aba enti wadaroma yebesen atwa asem a enano joda yebepa ho ntoma ne yebetoa so so obeka ya ne yese den yese everything God created is voice activated. Everything God created is voice activated. So kasa ote ade bia onyankopon eboye no se onipa dasani kasa ete me say ade bia onyankopon ne yeye no se okasa ote ni. That is why impo yare ba wo so a you have to speak to sa sickness no ka kire sickness no se wayira ka kire yare no se yare ewomu se wabade but ba wo ba ye no aha nya wo tena be ba wa bayi no aha enya wo tena bre enu ntime ma wo nansa e wo se wo free body mu na wo kọ
me ma enna mienu e wo se wo free ni padua yi so na ba bia ewo eye wo tena bia nkasa no wo free ni padua ni mu na wo kɔ eye voice activated when you speak omote kasa Intano pay my na ye nyankopon ase na adom ni na humo bra wo de ahwe yen so ma de papa ete se ache yen ye koda ye se wufo na madom ni moburohu so ajapa no aka yen jo e de yen abati asefo asase so anopai onyame ade adom abadom so ama ye ne asefo nyina ate ase a ne ye ka che ne sase danka ne din ayeye nka ne din kronkron na ase nka ne din kronkron afa ye wie ne sa no ne ye sere no ena no asem a na David e ka kire nyankopon no se awurade nhwe ni mu na se boni bi wo mu a won hwe na onfa nche no na afei mema onyi na dom ni tumi emfa mfiri ne so sa asem kro no anso Paul eba be kan bi se papa me pese me ye mintumi nye na emom boni a me mpese me ye no eno na me ye awurade asem ye san tiase ye san ba David nwom no mu a ose ade a awurade kiri no baako ewom ene nan ye nante kɔ bɔne mu ene nti de bia mpa ebo na David e bɔne sɛ awurade hunu me mmɔbɔ na yi me firi musuo ne esan emu saa asɛm kro ya odifo Eli enso so ehunu bi na ɔbɔne ma tiri so afɔde twa won tiri so dwan sanse na wonim ni se ne ma na pie kwa abonten no eniema bebiri no mo be ye be kwatwetwe bone aba nti ne ma ne kɔ no na ono nso etwa wontiri so dwan bɔ wontiri so afɔde esere wurade se ba bia memmei be nante akoduru biara ade bia mo be kɔ ye de bone ani musuo beba otwiri dua mpo nyankopɔn hunu mo mɔbɔ eno nti bone fata de enya de a onipa dasani ɛwɔ so ma ne pie firi ofrene sen o ma ne twa firi wanum abri bia no e wo se etimi pie firi wanum se wurade fa mbone kyam yo bone a minim se eye bone amaye ne minim se eye bone amaye humo bone fa nyina kyame na fe domboa me na ma wa dom nkoso anye kese wo me so eno ne yesre wurade ne so ohunu ye mobɔ nkan ye ho ya kɔne abadie ne anante yi de ebekɔ fa bone aba wurade nyi ye ntiri mfiri ase afa ye ne yade hye obi bia asɛm to no ato yen obi biara asɛm to yen ye bɛka no ye die nyina ye nu Yesu mogyanim na ye sre wurade so omo ye ho ban onyi ye mfiri ɔhaw ne amane musuo ene esan ka kwanhyia mpatuwo nyare na ho empatu yade eka ne abayamane awurade nyi ye mfiri ni nyina mu na afei wo ye ho ban na sɛde na asɛm akase ye kɔ ne ye bɛkɔ na ye ba wo ne aba no awurade enyi na asɛm mfiri ye nso onkai na asɛm ene apam a ɔne yen wo enne edi kosi daa sei edi kosi daa enyina ewe Yesu dini mu amen anopa ni wabie ne so to ye jai ne hyewurade nsa sere otiasefo nyankopɔn ne se ye de ye afamu de ya bebie so to no se nipa beba beto se nipa mameto ye wo awurade nsem tweatofo bre saafo yi adwabafo ya apie di awurade enye se ka ne twi no ana ye omde ye omfe keke ninti no omasori apie omotestie na chi wo mobotae ne se ubetwe passengers ya bere wo mo na onwunu nyo no omo nso so atumi aye good sales na omo adawe awurade ase emma wo mo anisu ade huni awurade nye kwa emma wo mo akoma so ade yi ento nsuom hyɛ ho anuonyam fama wo mo obi bia wapia firi ne fie na anopa yi ɔkɔ won twetwede na botaye ne se wode kɔpa aduane atopono so emma wo mo bere nye kwa tonsuo gu wo mo nsa no adwuma so na te wani mu kyerɛ wo mo ewo ne ene danyina ena yesre saa empaibo yi ewo wu Yesu Kristo edin mu amen anopa awurade betere ni mu akyerɛ wo bɛka ho na abɛyɛ ɔdefo nso bedi adanse ni bi onni nkuguo obeto dwom na ade adawurade ase na domininti amen afei medofo yesan eba asɛm no so biem na yaba betoa so de ne wukia dade no so de aka ho asɛm na no dwoda de bre wo no aka ho asɛm nranso yesan kan ye ne yesan ka kakra de ato so akyerɛ wo sɛ onyankopɔn ade ba wo bo ye nyina no so ye obi a Bible no ta kenkan a wobɛhunu sɛ ɔse wankwati na asɛm anye biribi biara a ɔyɛɛyɛ onyankopɔn anye dan wankwati asɛm no anye biribi biara a ɔyɛɛyɛ na adeɛ bia a ɔyɛɛyɛ nam sɛ ɔde kasa ɛna wɔde yɛɛyɛ nti
se onipa kasa saa de no ete. I'm telling you. Enunti ade bi ekoso wa brabo mu a wo gidie se saa de ye ekoso ma brabo mu de enya de a mani gye ho no se ubenya gidie na wabie wa no akasa ade ne bete na said ya wo pese ye no saa pepe ne beye. Mesan wa ko Bible ni mu biem 2 Kings ya hyase a ye kenkan eye 2 Kings chapter 7 verse 1 edeba. But mesre na matwe akwa akire kakra ni akwa kenkan 2 Kings chapter 6 na fei ye kenkan no wie edeba be city say chapter 4 ho no a ni asa tumirika san ba 7 no ni aba betoa so. Adenti na mede wo kɔ 6 ho. Mede wo kɔ 6 ho no mo asan arefew edi ama asɛm bi esi na no wabra adifoɔ no ma no. Wɔn yɛ wɔn adwene sɛ wɔn ɛkɔ akɔbɔ apata bi na wɔn nyinaa tena ase asum Nyankopɔn biribi si tie. Ɔse na adifoɔ ma no ka kyerɛ Elisha sɛ hwɛ w'anim ha yɛtie yi ayɛ hiahia se yɛkasa ayɛ hiahia na kyerɛ sɛ ɛhɔ na kyere na ne senti ama de ɔmo yɛ bia no wɔmo ntumi nyɛ ne yie. Na yentie de si ye. Also, and the sons of the prophets said unto Elisha, behold now, the place where we dwell with thee is too straight for us. Verse 2, let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place there, where we may dwell. And he answered, go ye. Verse 3, and one said, be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, I will go. Verse 4, so he went with them, and when they came to Jordan, they cut down wood. Verse 5, but as one was felling a beam, the ass head fell into the water, and he cried and said, alas, master, for it was borrowed. Verse 6, and the man of God said, where fell it? And he showed him the place, and he cut down a stick and cast it in thither, and the iron did swim. Verse 7, therefore said he, take it up to thee, and he put out his hand and took it. Abusianfo brofo a yekenkan de beberebe nyina ne yepese ye kire ne sen asem yi watia, because I remember vividly say yaka ho asem kra wa happen say adifo ne mane ye say baabi omoti ne hiahia nte hiahia de wo se yetumi kɔ ne kotwa nnua ne ba besi dan ne emu tre se ne obia ho beto no etie wo mo asem no ohunu sa aba wom ene nti wote ase so okay ene sa na tedi amon konkoye na wabra omugusu a wo mo dwendwen ho no ena adifo ne mane baako e ka kire odifo Elisha say odifo ye besere na wakan ye ho ame akɔ ebi odifo Elisha tie mu na nyansa wo mu no so okay mate meka mo ho ne yakɔ ampa omo kan ne ho ne kɔye wo mugusu omutwetwa nnua no obaako akumatire efiri ne nsam etonsuo nim na ɔhyase se wo ye dede wo su wo teateam ɔbɔbena na obisa sɛ adenti na no payi ɔbɔbena saa asɛm a odifo ne ba ne ka kire ne sɛ ye de nanka adwempa ne we ye ntirimo nanso so adwempa no ye ni ho aka de eno nti ye kokɔ fam obi akumen na ene sɛ akumatire ye gusu edi twetwa ndua no akuma ne ti agye afiri me nsɛm atɔ fam he me pesa udin asɛm na me kana chi yie enti Elisha bisa ne sɛ de na ɛkɔ so no mo hyɛ asɛ sɛ ɔkyerɛm. It was voice activation ɛna na ɛkɔ so. This is very deep, and you have to follow it with all your heart before you be able to understand. Enti de na ekoso ni nyina no wa antori mumu obisa ne sa asɛm abrante na antori mumu aya wa antori mumu obie na no ye den e kasa sɛ mekɔfam akuma no ɛna akuma no afiri ha yɛsei atonsuo nim. Enti sɛ wa amoa ye ne asɛm ato yɛn enim guase ato yɛn na Bible sɛ ehwara ena Elisha otwa dua
edi tu nsuo nim. Otwa dua de tu nsuo nim na kuma no a atomu no epie firi bae no ofaye no si som ene wo gye ni nyina no eyo omone enkomodi a na ekoso ni nyina na ye ne enu ntia no pese onam wo ha obi mu na se wa mie wa no anka mete me dante mente se wona mamane bi mu na wa mie wa no anka oboafo bi wo ba bi ntumi moawo wo boafo sabre no was Elisha enu nti se nkoma ntumi amie o ma no na Elisha ankasa. I am very firm, in agreement to say, "Enkanya dia, ankamwe bi pie free baby aba." But they spoke. They explained whatever things are akosono to Odifo Elisha. Now Elisha listen to me. Everything God created is voice activated. If you will not feel too lazy to speak, you will see changes in your life. So one kawanuntum now be wa no wa kasa de agu nneoma no a ekoso afo se enya papa ne so a the Lord will speak and you will see changes. A quick one. Yemra yem verse 7 na ye kenkan no. Also then Elisha said, "Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria." Verse 2. Then a Lord, tie word no, then a Lord no ye ka wa ha no enyo onyankopon kase o eye ena anyame bi ye den o se ena okunu o se den okunini a ohene hwere ne nsaso no bua onyankopon nipa no se hwe se awurade reye empoma osoro mpoa sa asemi bebem ana. Oh, let me go to the English. I said, then a Lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, behold, if the Lord would make windows, she se awurade reye mpoma osoro impa sa asemi ya wo kan. Sa asem a wo kan kire me se me nso me ware na me nim se mabusua me womu yi ye nware womu yi. Sa asem a wo ka kire me se me nso me tu kwan a me nim se busua me womu yi me ni obusuani bia wa burukyire no abefa me akọ. Sa asem a wo ka se me sidan yi bi na me nim se me ni sika ye di sidan right now. Sa asem a wo ka se me nso me wo ba ni bi na me nim se ye yi ma wo de ato atwene yi ebeye den na se onyankopon mpo reye mpoma osoro mpa sa asem a wo kan ebeye da bam na onim say there is power in the voice. Onim say tumi ewe nenim. Madam, una mamane bi mu enye ni nyina na edwane kosofo ho, enye ni nyina na edwane kokogye handkerchief, enye ni nyina na edwane kokogye ayi powder, enye ni nyina na edwane kokogye mfuturo, enye ni nyina na edwane kokogye nsuo, eburamu nsuo, ade nsuo. I am not condemning them. 3 days ago I was talking about it. Said me, I am a believer of how God can miraculously and mysteriously use substances to perform wonders in the lives of his children. I believe it. Say, if I believe, say, Ghana flag here, gumi komi, I am praying over it and I'm believing God for a miracle. Yes, because I am a believer of the voice activation. And I believe, say, when I pray over this thing, whatever I me desire, say, enye mame no,
it will work. But I am telling Christoniano pay say, do not put your trust in substances, do not put your trust in things made by man. Notwithstanding, I believe, so when you pray over sobolo, I believe that you can perceive it. I believe that, and God can use it to do wonders. Why? Because a voice activated. Why? Because a voice activated. And then the faith or the backing on it me mani ejuma. But that is the issue. And no, it's not part of what I'm telling you right now. The American pain say you have a certain power in your voice. Or how nya mani bi a wu komuno. Ubetumi atie gina no aka kire on say I have that dunamis to change my story around. I don't want to continue to be a beggar. I don't want to continue to lean on people. I don't want to continue to parasite people. Ebia wuti obi fie o parasite no. Emo kwa na wo ye ma watade na ade akọ bedwase. O parasite no. Anopay say you will realize. Said no, said the prodigal son. The Bible said when he came back to his senses, he realized that no, now some papa cry or the four, now some will to me cry. When I speak, I can change stories around. Bible said when he came back to his senses, he told himself, there are so many things in the house of my father, and I believe if I go right now, he will not chase me out. Now Bible say wabra wote ase na na adwen ba ne ho so no ye say adan na a royal like me mababe than a slave. I will go back to my father. Okọ ye no kodim. Listen to me, boyfriend. Listen to me, girlfriend. Listen to me, me mama and papa utie me anopai. Nia wona mubia when you speak, it will hear. One kasa wabra bon said your pese eye no. You can command it. Why? Because ewurade de tumi ato ene a epie free enum eba. Na Bible say oka kire o mo say otena saa bere ensankyerani be si mo economy no, the status of the economy will change. The economy will benefit people. The less privileged in society will rejoice. Why? Because they will see the hand of God. The economy will stabilize. The city will stand. The dollar will stand. Or cancer semono. And yet no less a person. And a baby son say ebeye adwuma o. Tie brofo no o say ena okunini. Ena okunini a ohene twere no. Okunini o a ohene twere no. Enu nti nyame wanwa same kan tell say awurade besesa wo hyebre. Na o Kristoni Pentecostuni a eduku ekotwi bo brema nyina woni mu bo o ka tonso akese enyame nwanwa se wo na wo bebisa me se na ne abrantie yi kan be dan bam enyame nwanwa because ebi edi kan si okunini a na ohene ohempon o etwere no agi nyansa ne akwankyere efiri ne nsem asem wa Elisha kan ye no enam se ne wanya hunhum ni penti wante sa nkomo na se na obisa Elisha se hwe se awurade reye opono osoro mpa sa asem a wote ha no mu esuko no mate se wo kan ebeye den abam na onya nhu ye na nyankopon nya mie nani ema ni nhunu the power behind our voice na onya nhu ye. Verse 3 no me kan wi na me de asi ho. And there were 4 lepers when at the entering of the gate, and they said one to another, why sit we here until we die? Na immerima akwatafo banan gokuro no pono no ano, na osese won ho se aden na yetete ha kosi se yebewuo. Womususu ye bibi. Womususu realize the importance
and then the power that follows our voice. They did something. Yankopon ya adom ochena, wo mo so de no mo ye yakwatafo 9 no, omo nso ye den. Omo hunu se wo mukuro ye ya agye afiri omo nsem. Omo hunu se wo mukuro no ya asei. Omo hunu se wo mabusua no ya asei. Ememe wo mu nyina ya adane akowensafo. Emma wo mu nyina ya adane adwamammofo. Emma wo mu no, ememe bu omo kwasea. Ememe wo mu nso no ye bu omo kwasea. Wo mo kan se nti ye betena ha. Ne ye nyina de ensa hye damiri fam. Ne aka se oh, ye de ye busuam ne etete ye ani. Ene nti minim se ntese no a abo abrante a wode kpehon no. Minim se ye no a na e ba be ye me na minim se no a na de mbeko wuom. Nti ye betena se de ensa hye damiri fam ana. Wa bra awurade ama ye tumi. Awurade nka ye ho. No no mo ayen. Onioma na wo ton wo ko dwani mu a emie so saa keke e wo se wo bom pa ye guso Awurade de tumi di ama wo wo de wo Yesu mo gya ayate wo betimi di bia petepete me bia pese wo de petepete Awurade nti e be ya adwuma wo de wakɔgye handkerchief bia ayate wo betimi di apapa wanim se de ete bia Awurade nti e be ya adwuma na emom ada wo be sɔre na handkerchief no hwehwɛ a wo hunu no wo pese wo kyerem se wo wiase aba wie ya na Awurade de tumi adua ye tekyerema so na ne ye beka ebe ye adwuma ofrɛ me ɔbo ba ofori amanfo sports up next tom wie be san ba na afa ye de aka nyina e de abeto aso de amount. Everything God created is voice activated, therefore speak and something good will happen to you. Me pa cho ye this year omu wie ye be san ba eje Nyankopɔn tena nim nkyerɛw na ɔnka wo ho na ɔnhyɛ wo den baby a wo ya ye mmra wo bie wa no enye yie no Awurade nte wonim na kasa na nsenkyerene ensi wo wabrabo nim na ye nyina yenka mom eni adanse ne mfa nuonyam ema ne din kronkron eje Nyankopɔn oba Nyankopɔn kronkron Nyankopɔn Ghana Nyankopɔn oboba me Nyankopɔn obeka yen ho obehwe yen so a ye ho ema asem omo wie be san ba na ya ba beto aso e de ama wo ompanimfo no mo we henfa na omo mra na ye ne ntentem pa ebre ne so pe bi yom afirim na fi ato aso yen komra. This is the moment. Ladies and gentlemen, it's sports time. Additional Magana Mamba, Yamamunina Kwabas, Rukubu, Embra, Ahenkan 93. When Treso, Yatanasi, a good winsome, and I did Asia, El Casafidi, defend evidence based sports presentation. And so I am matching show, assuming Eddie Joshua Kavana, a general Stefan a can be Raymond Nashitura, Tinafi, Beni, Tomauli, Daniel Denchi, and so Etimachinechi, a paper voice in Eddie Gum Amaye. Ene anopay me emfasida Emma Afrakoma Community Hospital o maso yen asen kokre de esi agongon amedugumadi no enso eba bejaw ene anopay de chene se ene wa sori onyoma nkoye obodi mo malaria na eteti wo typhoid nya ruanke denkete ena ajew abozo ema hodin eni horom dia ena mekanfo Afrakoma Community Hospital ama se kona kopie me na fe koje ayaresema bibia enso enko kama emfa ema ama Sama Stadium Road honom ena ubohuya ye Gan West municipality ni emu eno ntini se oba ya kache ye well trained doctors midwives na fe nurses a omunim adwuma na omunu bedi nkomo afi ahwe mo yare wanyina enso etu ayira oba OPD ebi ho lab ebi ho theater enso ebi aba sanso na labor ward any children's ward nyina no ebi enso Afrakoma Community Hospital eno ntini se o yare dia me ka chose tumrika na
PM enso ewo Afrakuma Community Hospital na fi yenhwe entu yarwa na sinyina emfama ye adwuma 24/7 yempon na se etwon henia ena etete woja akodanda mesere wo be PM ewo Afrakuma Community Hospital ye doctor onim etwon ye obayu twon ede amawa unhia oha bia ebiu number ni eni frɛ na gi nchirimu a esimidi 0597 005963 0597 005963 na one Afrakuma Community Hospital enso edi enkomo Festus aba ene ise Open TV anase decoder ayusu de ni nyina no Festus akachi decoder no type bia bi ebi ho se Open Multi TV DSTV Star Times Canal Plus ene nei Open se auto yusu anase AG Plus combo ni bi na pese auto yusu dia ni nyina no Festus Enterprise be na emo bi no ato ani bo no so form abebo dwam tenten enso edi amount ube pie mu achim dan hanu nyina Festus na okwa obunya satellite na fi terrestrial decoder sa eni don ma ebesan abodwuma mretenten edi amount edi TV aba TV no brand bia bi ebi ho eni inches bia opato bia no obunya bi ato enso ewo ye Festus Enterprise Hisense Asano LG and Samsung de nyina ebi available TV one mount ebi ho decoder stands yetonton bi remote control say TV there and I say decoder there no nyina no ebi enso available ewo ye Festus Enterprise afi ne de aba no enso AC say nei ankran wo fie and I say nei ubi asori bi hospital bi na ubi school na person di AC enso eboma hospital biabi Bude bi ato enso ewo eye Festus Enterprise ani bo no enso ewo form ebia wodo no fam bedan AC satellite no bi dada nemu fort aba ho yesi fa fort ne bra e be hwese fort ne edi amawa so how no onsan enhia no ebiu oni ending komo number isu 0244515849 0244515849 and 0269305785 na oni Festus Enterprise edi enkomo yani Ultimate Sport no ena ebo nhwenim yesan Eben Shell Free Station no achimo dansem ena meken afa Ramen Barbering Salon enso se branansan de honom ena obia eko opese youth na bibia koke edi ma de a ni nyina no Ramen Barbering Salon etre no haircut biabi ibebi kama edi amount so opese ofedi se nei opese oye locks se opese o die ni nyina Ramen na oye di amawa oha bia enso embe chiribiu uhwe chia kwan ewo odan na se Roman Junction yenim sasintims ni fie no enso ebe ho aboabo bompa junction so ye fitting shop no na ebo nhwerim home service no eye adwuma eno ntini franye e number so na fie ni ndi nkomo aka wa kire nyina 0552716777 0552716777 ana 0208400859 na one Festus Enterprise enso edi enkomo na bibia akokama edi amao yanshansem na se free efie na MPMO enso our formal captain kum general captain Edma aye Black Stars of Ghana Baby Jet Asamoah na ekasai ene watu aye Black Stars players na F4 asan etu Ghana striker ye friend aye Inaki Williams enso F4 osu kopiemo ewo aye Black Stars Inaki Williams no anytime bia no oye run enti no kache mefo de say anytime bia mo say Inaki Williams enso aye run no enso mpiabo no to no edema no na fe goals no time prugum enso edema Black Stars of Ghana afi osi otu Inaki Williams for say Inaki Williams ono so on for methods na Adam for na omunom communication afi chemistry no enso enye adwuma osi time oni Sule na afi lie mu efa bo nteni time bia Sule eni lie befa bo no obi omonhwe no eye ono Asamoah say Inaki Williams eye ne sa goals no ba pragum enso edema Black Stars of Ghana oye movement pe bo na o seba because oye movement na bo na mba aya oye a bit confused it say omo tinase chemistry no advice me be ma ono so no say only midfielders no e fan namfo be very close to them before a match no omo nim movement time me bo no Sule no ya man pass na offer pass no wa bo me din dada oji pass no pass ne ba lie mu oji pass na oti o be ma me pass asama kokokokoko iti ball na ba no me kodada oni me move no ball ne ba ya wa one touch iti u ko be catch midfielder ni say onya ball no wo say ya me hian wo say o de me bo meko communication no enko so inti communication and cause way
former captain Edma Black Stars of Ghana. Then come na watino yempiemo enso ewo Kumasi Asante Kotoko Bobo Kunume nya Ebansa Kotoko omako best 7 games in a row. Our Ghana Premier League man kunimdie enso enkon from Kumasi Metema Asante Kotoko na se draw eni nkugo nkwa na omu edina nkufu bebrena enso ekasa edefa Asante Oko performance omu danadi enso our Ghana Premier League ni emu. Next game Sunday Kumasi Baba Yara Sports Stadium. Kumasi Asante Kotoko obini league leaders summer test na di airborne na enumu na formal Kotoko omu general manager enso akasa na Jembibi Koka ochirema imprempendie na ekoso Kotoko no enyadia esu nipa ye na ono ontimi ensaki coach no nemom ni resource na ebesake no osi imprempendie onu de onyaya na coach no even adwuma ento na games aka Kotoko nim no omonhwe embo without the coach na bibia nso enko kama enso emfa ema no oso no de nya ekoso Kotoko no ni enseda enjunti even Sunday game Kotoko any summer test edi eboni no coach Prosper na te ogum de nyanto no ma na nkebeboa enyame ena sabi meshe si enya coach kwa ni dwumedi a obedie ena eche eno na nam so ma supporters afoforo ka se e wo si eja no kwa na se e ma ne nko yes si ade de midina ne se senka this week this week the next week then ke ma coach ne ntranche because ensensem bebre na ye titie se no kwa se enya no kwa ensem a ye titie no ensem a se de enya coach a one ne nkora ese mo ntawantawa ba mo ntem almost kasa o kasa cho mo nkoye enoma wono mo ye chese ena afinso so nkora no so kwanso ni ye no musu ba mo de tibe bi o mo tele so de antwaye no I think say at the dressing room no enoma atoba e wo hono nti ni bi hia panyi foforo eni mo foforo ni pa foforo beba obetimi abesesa no ma mu hono mamaye ne benam so ama nkora na timi renew o mo energy and their spirit mo timi abo atimi Kotoko free baby ale ye dey let me the about football and kasankasa no say no matter enko achieve say na say dressing room no in the same say PP no more the very person that you would have to sacrifice to salvage the situation is no other person than the coach. Even our next crucial home match against Samates, we are playing against league leaders now. And then some of we can't rely on the coach at this point in time. Nobody is saying he's a bad coach, but he's going through a torrid times, a difficult times in the club at the moment, and that means that I'll see 2 man turn change. Now, yes, I want nothing more. Sports. We are former general manager Edma Kumasi Asante Kotoko Bobo Kunana Jembibi Koka. One financial NC one ma Osibia Kotoko place ne Edano ono de otiti onim se no kre na senyo no kre se Kotoko place no ebimu ede ema riwo koda na osisa ne ma wanyina ne se koso Kotoko a uko piem obi on da no so a aidan panifo enso ede 2 coaches egu onom so mo hwe na fe place movement no omo monitor na se ma wanyina enso koso Kotoko dia then coaches say o go on say omni place ne enda no e say suspend om CC say de mato some monitor place no movement send semua koso wo bia players ne da ya say players ni riwo omo bebe fie ahomache omo pie omo the girls be riwo ni ade abano. They should begin to put up measures ebe controls anomani say no crane yet dia omo hwese omo be solution be a master way. Let them install CCTV cameras around all over there if you know how we install CCTV cameras and CCTV cameras to monitor players, you know. Say team manager no say a nephew hobby no tino when if you on his phone he can monitor and see what is happening over there. Because with life I understand that 2 of our coaches, any players in the team, but for now, no, maybe I will call for their suspension. 2 coaches, no money players in the team, because I don't see what they are doing over there. When you find dream for boy into monitor players. Now, if say when you know under their nose, it means they are monitoring that. Why are they still there? We former general manager Edma Kumasi Asante Kotoko Bobo Kunana Jembibi Koka. Then come ena odi ejaine ena Kotoko Juma ena ye former player enso Edma Asante Kotoko Kojo Poku Mahala. Ononso akasa edefa Kotoko pro performance na eso omunya ewo league ni emuno oso ne futuo ne eko ed ama coach Prosper na the Ogum. Say oni players no ending komo oni players no eso mu United bianso eko
kama edema asan ko if some person 10 them around there as only person edin komo or some time sa situation ya ebi esie na so coach Herbert Ado any person etna se eney omo eka bomu ma nyoma enso etime se saye enunti some person nyoma se san enso asan ko mu dia na eso mutime etna se na okasa de che place na for motivate na omunya better and good results. Because the players in Inua would know. Player said the Usinity. Bono, and yen win the Kulana Utimi for so Emma be win. Emma, may your time we be see a Kotoko Kroyan and near war, Yakoda League and Yakoda 11. 19 say Pacosin and a war, and now Coach Pele, a bias Bibisa, inti Yakoda 11, and a chip domo a betado by Yango Pomfani Crency. Or by near that 11, but will be making sure say. What players and I say more one year, I grow on ye, Viviano or one of my ye can't ask them to no tea. That time, Cromodia could go up for both. If I may crow and not support the senior Ruye, if you don't crowd up Bobas anymore, and no crowds who quaya Sema, because I drew a coin visa as a supporters, major players, and your bomb match cry now for the intimate in free dressing room on. It's that time, no coaching a buy, a dear on ye, or Kayin Nabum, say yin. A bell loose or ye loose, a bowing a yin and if you coach the players and no coach of opinion, I sanity, player no, and the Gina Parkers on our home. So, what catch the player and as when you're born from 7 1 quay cross, not defended, you know, be ready defended anyone as anymore. If you're told to be a dear, which training in an effort, a players and more no more margin, a far rainy bar near the Amakuch. I can't sports. We aya kojopoku mahara wan fancy wo onoma osan echire mu se ade ba no so be pese besisan okotoko no goalkeepers ayere oteti wo mo na enei omo da kotoko mu ose na Moise Partey ne dem na Danlad Ibrahim abedem na Frederick Asare abedem ose se no ma no ese ejai okotoko ne mom ese competition enso ebania oyade training grounds na oyade o match simu no na ese pe manida mu erma Asante Kotoko. And then I would make us a match no matches and I'm a keepers. Or me and send to my time. There be just on my competition. And the football is a challenge in a chess. Bem to 18 on Klana. A doom beat over your cassie. She share we that we. Now we have for that next game will be a better Olympic. Yes, sir. Team DN over yes, sir. Or say what? Near Georgia and Louis Green. Only keepers. But what training? What we are serious? Or say what you want to mean bench because we training over Shana. Yeah, oh no, baby, you bet 2 days and 50 quite will be cool. And 20 men bench. Georgia was also yana family. So what I say, and yes, you say that match with Georgia over the piano. Training or say into one wow we valuable. I can't sports. We enso aye kojopoku mahara ni nkomo ena odi ejano na nia ye gada ene say papa na say na ye frano aye otumfo ose tutu the second ene aye live patron erima Kumasi Metema sanro kono yade a ochina wa free emergency meeting say ene stakeholders na enso embra na afi omundia bobo enhwe adekronti a ema kotoko enso enya results ewo afi liga omo eboni mu no enti na ochana sa meeting no enso ekoso a Nkomono enso edi ejane bepefuma babia no yen fan kame yen etiefo yen piemo enso ewa keep fit league ni mo chairman edema keep fit league ne fan chairman Ben onso akasa edi afa keep fit league ni o se ene uye player na se keep fit league ni ubobia so man ne no uye serious enso ewo mpa e se keep fit league no e liga e produce players bebre na enso da ko different countries so o se ya scout eba enso be scout player edi keep fit league no so ye player na se ubo keep fit league ni bia senin uye serious na ubo ni ye na bia nso ekokama edema o se ne o catch fans nse mo so mbra na mba support na mom fa ha ne amane na tete embe bare keep fit league no the catch fans ne say omo nkoso mra e wo mo numbers na omo mra meta dwumadie ne echi na dwumadie no enkoso because boy ya boy obi nim the dache e be free maba kifiti I provide the praise bebre as you see bebre e wo amanone minti memi body and am kifiti so bebre
ɛne ɔmo abusua agyina yie a ɛkɔ so ɔmo di ho adanse yɛn ya ne tete kra sɛ ɛwɔ mpanyinfoɔ bi wɔ ha a ɔmo match ne kɔ so a na ɔmo abɛtete akyire na ɔmo pɛ players ɛde akɔ teams akɛseɛ nti adeɛ no nso no sɛ wodi agorɔ no na wɔanya supporters amehwɛ a aya ahokeka no ɛwɔ fam nti ɛbɛsrɛ ɔmo ba nso a ɔmo nkɔmpɔto ɔmo ho ntɔkwa metin makan ɛden a football deɛ saa nneɛma ne wɔ ma yɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ a ɛmmoro so te sɛ deɛ naano bi deɛ ɛkɔsi a ɛde oyɛ ne sikantwe bi bɛɛ mu no yɛmpɛ sɛ ebi bɛsi bi nti obi aba a ɔnhyɛ ne ho so na agorɔ no ntimi nkɔ n'ani we chairman Ben one friend so ma ko so kasa say afie won say keep fit league in punto enso ebempa or see previous seasons no ma born na from the compare afie de na won say improve ekonanim eduntin or catch sponsors say sponsors embron board or see ewem say afie honorable Alexander Kosi Akwa MP for Achimda ono ene or sponsor 100 million no dey atoso jersey cap na fe medals na wasan e de kan but still na Oliver Twist oheni ayana or ask for more and to still na sponsors between on board na fe keep fit league no omo abe sponsor o ti say the kind no be ni so emia eduakro ho ye jim frama ibu eya onunyamfo Kwasi Akwa wabɔ ne homodin bebre enti be sra nkrankra a omo odan anase odan patemu ha nyame ayo madom a nyame ato omo nsem a say be a pure water company o so meso adwuma kɛse a ɛwɔ ɔdan ha ombetimi aba abeso yasen anase ɛne onunyamfo Kwasi Akwa atun said didi na mo nyina etimi aboke fit no ho ebra because emebun no yekura mebun no because emebun so na ekuru ne eyomo dia say eduru Kwasi ada ana eduru memenda na say agro be koso a me free say obi be frɛ bebun ni so nkoye basabasa bia enya de obeye tro ne ma yeti ase say baby abenu ana basa hia bia no kan sɛbi enye nyame adwuma nko ana yɛtra asɔre de ma yɛyɛ na nya bobo nipa no ba ko mienu miensa ni nyina nyame adwuma because yɛtwe ɔmo free adebɔn ho ti sɛ nsanom enubɔne fa obi ade da ho makɔfa me free sɛ ɛno nso yɛnso yɛ de boa community no nti mo obi anye na adwen sɛ oh kifit ni de yɛnya mfaso obi ɛ mfiri so mfaso bebre wum apomodin wum ma oba no enkoyɛ basabasa Ahenkan Sports Inti Chairman Ben on Keep Fit League Association Odano as president ne komo ena watine wakasa ede eye quotation ne nyamesem enso abemanu ntino dia etie no no yankonkofo nkroso na fiemfa nsema hodo no so eboba no emfa enjao enra the UEFA Champions League quarter final second leagues no enso etimi eba so na kopiemo enso ewo aye Spain Barcelona etnasi ama PSG akwachini twa ne ekanim enan ama aye Barca etie kanim bako first league no Basa edin kuni mekani miensa PSG enso ete kani mienu of France enradie ewo Spain adie enso eye Basa ama Basa edin kugo Ronald Araujo enso edi red card edima Basa Rafinha enya first goal ma Basa Ousmane Dembele ebete kano Vitinha afi Abranten din enso di Kylian Mbappe ebo 2 goals eboaye amnu kase die PSG enso edin kunim edi fi Basa so a omayi Basa edi fi mo Champions League ma PSG enso konkuden ede konanim Dortmund almost tenase our Signal Iduna Park omo etna fie eche Atletico Madrid etwom ekanim enai ama article enso eche kanim mieno first leg no yade Atletico Madrid etna fie amenei omo che Dortmund etwa mekani mienu Dortmund na take kan bako second leg no enso ayade Dortmund atena se ache Atletico Maria omotwa mekani enanya article ete kan mienu 5-4 aggregate in nei Dortmund enso qualifier odi ekononim Juan Blanc enya goal edma aye Dortmund afi Land Marseille Chelsea player no ono sunya goal edma Dortmund afi Michel Sebesa na Nicolas Falkin wemo mrante mu jom na so ebo 4 goals no edma aye Dortmund ongo wako epin Matt Hummels ase no na fa Brantia yefen Angel Korea enso di gon bako episwa enra ankoye anfama Spain fo mienu a enra omo eboye no ena games na etwa so Allianz Arena bolboko wondin enso ede Bayern Munich etnase na oni Arsenal ede aboni first leg no na aye 2-2 ye hwenim se na nwumre yi ebekose enso ede ma Bayer ene fe Arsenal Grafia yefen Danny Makele fi Holland ono ginemo enso edi sa game no afe Etihad Stadium England no
Daniel Orsato from Italy Ojemo enso ejemo edi game na bibia nso akoye bobo kwa wondin Manchester City omo etnas na omni Real Madrid enso edi aboni first league no endi 3-3 ena obia qualify nti ahwe anim na obetimi qualify enso koka Dortmund na fe PSG ho semi final draw no enya asset Dortmund omni PSG ebebo na fe eye Arsenal ne Bayern no be wini no obehia City ene Mari emu nkomo ena mede ejao ene anopa yi yenko piemu ewo the UEFA Europa League no enso emu ochena games no ebeto aso ewo Stade Olimpico AS Roma ebetena se na omni boboko efen eye AC Milan enso edi aboni first league no AS Roma eshebako ama eye AC Milan entimi ante afe Givi Stadium no Atalanta enso ebetena fie nomni Liverpool enso edi aboni first leg no Atalanta be piemu au Anfield ebechi Liverpool edwo mekani miensa ama Liverpool entimi ante ochena ya hwedim se Liverpool ebenya tete ne ho emrane nkrabia na ebechire Stade Orange Velodrome bobo kwa ya fane aya Olympique Marseille enso etena fie na oni Benfica enso edi aboni na first leg no Benfica echi Olympique Marseille etwome ekanu mienu a nese Marseille eti kanum bako West Ham betina fie London Stadium na omne Bayer 04 Leverkusen enso edi aboni first leg no and 2-0 in favor of Bobo Kwa Wondi enso edi Bayer 04 Leverkusen after the UEFA Conference League no say na esi etie ukopiema Fiorentina betina fie nomni Victoria present edi aboni first leg no goal anto obiatinemo na Lille Metro ponso betina se Atemio Frenchie na omne Aston Villa enso ed aboni wa first league no adia Villa ese kanu mienu a na ese Lille Metropole ete kanu bako Fenerbahce so betena se na oni Olympiacos ed aboni first league no Olympiacos ese miensa Fenerbahce ete kanu mienu afi Prague Thessalonica enso etena se ewa Tembe Stadium na omni Club Brugge enso ed aboni first league Club Brugge ese kanu bako a na ese eye Prague enso entimi anti enutini wei eye UEFA Conference League no fixtures a china eba so a yedimu kono enso edi ejam Harry Edward Ken eye player kum striker edema bokwa wondin enso edi Bayern Munich na wakasa unim se na nwumrei omugina kono omne Arsenal edi eboni papa no achiem se ukopiemu DFB Pokal Cup Bayer entimi anje afa league Bayer entimi anje na Champions League pe na ya liga na se Bayer eni daso so mbetimi aje osi afa se Bayer omantim anje Champions League na season failed enso at the moment omo hwa nim se na ombeyi Arsenal afrimu na bibia nso akokama ama wose na anwada nkopie mo fana ma Liverpool fo etwom eyomu frimu ose sabufuo no ode behyem ene obehye goals no be senso edetia Arsenal enso entimi entwe kakra eno nso abadi mu nkomo no enso edi eja Xavi Alonso enra anase Xavi Hernandez ono no oye coach edma Barca boboko no enra ade efane niso na nyasem kotwa na ose enra na esiye ni nyina no so bo no eye referee efane Istvan Kovac ono red card no man no eye red card eboa ya na ese esisa eye Barca boboko no kra team no ama bibia nso ankokama amfa amomo enu ntino ayade a ode subori nyina enso ebo referee a enu a ogiremu edi sa game enu a 3 red cards ekoye edma Barca boboko no Ronald Araujo ena edi first red card aforo nchema Xavi nankasa coach no odi assistant enso edi red card team se enu a na nyoma enso enye fine enfa boboko wondi enso edi Barca yedimu komodo enso edi eja Bayern Munich nya eba se mpempe de omope coach na Xavi Alonso akachom se nya de obeba sansa Ruben Amorim so no ase Bayern formation na nyeda ne sa na eba ne se papa efen Julian Nagelsmann enkodi ne akwanima likely se Julian Nagelsmann baba so buko efen Bayern mu na fa yom head coach na bibia enso akokama edi amom Lan Masen ono so no oye player edi mababo ko wondin edi Dortmund na enu ose wasene warning edi ama Chelsea ose Chelsea for munyina mu hwe mu de muntie masemi bi na mo hwe enu Champions League goal a mitime hye yi etise Chelsea mitime mba na ose Chelsea metime abo na enso kopiem o Chelsea omomfa ne enye hwe anything warning na wasene enso edi ma Chelsea edi munkomo no edi aba Jude Bellingham ene nei wa blast Spain for ose nanwada na Alwan Tomani ejemu enso ebo game na Madrid na omoyan adubaji kwadu sane ma na kosri nyina no enya dia na esenyansa bia wom oziwe na bodamfo na sane ma we omo eye enunti sane ma na kosri nyina no papa friend Jude Bellingham say ono no on sheda so sa na mom ono sa suban no
omnito ne yam ansa na ofi Dortmund be pie mu e obobo ko efe ne Madrid mu enu tin so no abrante fan Jude Bellingham obobo now your supporter oba stadium now yan adu baji kodu a otu kodu ntu park no so a onu Jude Bellingham obefadi nti ono atotu nani e na odinam we ensema Jude Bellingham and so atoja on this note ye gina so na de ensem ne asi ha na bibia so akokama eri amamidin ya de Joshua Kwabena Jenim Yosef Ajiru and so eboaye sa and so na Dani eta machine chie pepia voice ne etum edi maye Raymond Asiterat na fe Benito Mauli and so produce ewia besan esia edi muncheche mubri na and so edi aba ewia esia UEFA Champions League na nwumre live commentary and so ebeba captain in the morning obobo for the manfo over to you. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Who your anchor hold in the storms of life, when the clouds unfold their wings of strife, when the strong tide lifts and the cables spin, who your anchor drift of your anchor hold in the storms of life, when the clouds unfold their wings of strife, when the strong tide lifts and the cables spin, who your anchor drift of firm remain. We have an anchor that keeps us steadfast and sure, fast into the road which cannot move. We have an anchor that keeps us so steadfast and sure on the billows roll. Oh, fast into the road which cannot move. Not defending thee in the Savior's blood. Who your anchor hold in the storms of life, when the clouds unfold their wings of strife, when the strong tide lifts and the cables strain, who your anchor drift of firm remain. Who your anchor hold in the storms of life, when the clouds unfold their wings of strife.
Asadania, they call the Amada Sports Team. Joshua Kwabena Ejani, Kofi Ejiri, Daniel Denchi, Ben Mawuli. Yedo Masibi bringing us up to speed with regards to sports. Yedo Ngase. Some 43 minutes after 7 a.m. Yet was who had the amount matching. I don't need you made anything or frame or boba. Hopefully, I'm on for. Say Gabi with that one. In the Savior's love. In the Savior's love. A very good morning going out to you, Kingsley David. Oh, you wanna see? Why? Sweet baby. I don't know if I'm watching. Say, be able to yeah. Ibrahim Gariba, Kenya. Ibrahim Gariba, Kenya. Nana Staga, Isaac Ado. I don't know if I'm watching. Yeah, you say be able to. Definitely, we will switch to the brighter side of life and join company of well wishers and wish one or two people well. Medical Culture said the month of April is well packed with birthdays. I crowded and cousin. Anyways, so let me start with this one. A glorious happy birthday going out to Nana Ajwa. There be within any account you meet me more. Nana Ajwa no pay. Yeah, my happy birthday. A champion Benjamin. Hey. Baby, you. Yeah, champion Benjamin, yeah. I was saying, pop up in the year. Holy breeze. It's your birthday today. About your guru boxer, my boy nutritions, my hand. I fan too. Owusu Presla, it's your birthday number 26. Happy birthday going out to you. Derek Shea. Happy birthday to you. A fear free. Also, so Anna Pay, happy birthday and congratulations. Eugene Amuakon, it's your birthday today. Josan, it's your birthday as well. Josan, hey, well, no. And to my body, Samuel Abuchi. Samuel Abuchi, who calls school at Kwame Nkrumah University of Science and Technology. On our way test con there be NDC for the end of the 10. On our way KNUST 10. President Samuel Abuchi. Happy birthday, Your Excellency. Grounded firm and deep in the Savior's love.
that keep their soul while there be no storm. Fasting to the rock, waves cannot move. Grounded firm and deep in the Savior's love. Let me do the final one of a boxer Yabohu nutrition. And to us from our glorious happy birthday going out to you, Mrs. Abigail Apia, a teacher of a CIM primary school. Wishing you long life and prosperity from Walcott to you, Mrs. Abigail Apia. Live long and prosper, and of course to be 93.3 and beyond. Okay, yeah, that's Cinti. That is the end of the birthday messages. Yeah, no pay. Yeah, day every war. You bet for us on a favor with that chinty, then you're cutting in and you're twat was so the amount. When we say, I'm hey. When the strong tide links and the cable strain, who your anchor dreams of remain. We have an anchor, we have with that chinti. If I told me for that into your bra into your foot and addition woman fan to us so emfa amount and pay ye perceive a din komo kakra and komo we know will dwells heavily on classmate into an ebedi classmate in komo say so be kaya ona fufu bebre a wono mu school say mo she school ase no na ye nyina ye wani so ade hunu so okay all right into an pay you that into an ebedi komo kakra bi di affair no ho na afei ya to adwumadi so de ama obrofo kasem no ya cho ne tenten kakra or say we did not go to school to determine who would be rich and as a richest in the future. We went to learn how to figure our way around life. Mami sign for biemu fama or say we did not. Inti yakasa adi achre classmate for no. We did not go to school to determine who would be the richest in the future. Who will be richest in the future? We went to learn how to figure our way around life. We did not go to school to determine who would be richest in the future. We went to learn how to figure our way around life. Anopay or that chinti message ye denam enono. Inti ane classmate for no bekasa kakra. Ye beka kaya ho kakra so beka back in primary school. Time where sha se no say ye bisa se o pese ye den. Classmate for we so me pese me ye lawyer. We so me pese me ye doctor. We see my pilot. We see me say. Eno any obi ani suade hu a back in primary school. Na ye nyina ye bisa yen ya obeden we see me say obi ani suade hu na ye kese pa. Afa ye gusu a ye kwen anim no an ye duru junior high school ye JHS no. Ye duru ho no na afa yen bebre no ahya sese omu hunu o ma ho odin. Nkakran ye wie afi ye bekọ secondary school. Secondary school so obeka ya o classmate fo a no share primary school ase ono mo call JHS. Enye bebre na na call secondary school. But san krofu kro ya no ana mo primary no. Na obisa so opeso be den da atia. Osu o opeso be pilot, opeso be lawyer, opeso be we na do so pa. But say nipa no wentimi mpo anko secondary school. Yen nyame ye adom so etimi koye course say kokoye ye omo ana ye general art. Ubi so mo say den no be ya bebre no etimi kura mu so general art de obetimi aba be ye journalist, obetimi aba be ye lawyer, obetimi aba be ye we, obetimi aba be ye we bebre. Omo ye business no so bebre ni suade hunu so omo kra de on be replace despite
any seekings kwesi chum nom any esikafo a wo Ghana because of say all senior business in no that you onya obeba ba be business person afi ye secondary school no secondary school ye gusu a ye kɔ no omo ye general art no wani so ade unu so oba be journalist oba be we science for no so wani so ade unu so wo metimi aba be doctor we so metimi aba be scientist we so metimi aba be we metimi aba be we nka kra eni nyame ye yadom eni ade wie secondary school anopai onkrofo anu mu wie secondary school no bebre nu ani timi to aso ana omo anu mu wani so ade hunu say omba be doctors scientists omba be journalists omo eba be lawyers omo eba be business tycoons ene no omo ekenka ho no onu omo na eda so wo university nim ya na say university ni so otimi nya akwanya ni bi koya onu omo na koya na the question is no enye ni pa enu omo course secondary school nyina na enu omo ko university enye omo nyina kra na nya akwanya ni mpo omo enu omo ko JHS no enya akwanya ko secondary school. I know a lot of people we started with way back in school. You know, I'm call primary, you know, I'm call JHS, secondary school, I'm anko, but they are making it in life. In fact, some of them they have made it in life. They are living good. Nyame ye ebi mo adom ye wie ya omo enyam wa omo nso tumi toa so kɔ ye no. Omo kɔ. Obu onso wonu we enyam wa. Me no ka se ogusu e won twetwede 5 8 10 years enie a wa wie school. Uwe school no utumi sia wo classmate bi o ha said ye all bre because we nyaboafo from the asase etimi no kase ogusu a wo bre anopai se wusia sa classmate na ye nsere no. Don't let that classmate become a subject of conversation for a very long time. O fra o classmate bi na oni ni gina phone so yesia Robert hwan na Robert gusu a wo bre o enye yie man o misia no kra no ne honam ntade nyina tete hwe medofo tie mi anopa yi se nyame a wadoma ma won krofo a no mu ko school omo nyina da so tenkwam na se impo abrabo ni nye yie ma omo nwie ya eya da urade ase fama omo kra se at least ewo musa brabo ni mu eden ede ma wo mo nanso so omo nka o ma no aduru nwuye eye dawurade asefa ma omo se ewo musa niema mu nya de nanso so nya de o maka kire omo ho se eno ni wiase awieye. They are still living, having the hope and belief say onyankopon ni hyebre sesafo ya nko school se school no aye ko no ye de be kire se ye ko school a se de we nim ade ne de ye wi a obeye sikani school na ye ko ye no ya nko se de we hu ofe ne de ye wi school a obeye odefo. No, we did not go to school to determine who would be richest in the future. We went to learn how to figure our way around life. Senior at least ye betumi anya nimdie bi e de afa obra akwantuo eho. And it is a woni wo classmate bi na ko school na se ne abrabon share dan sisi su yie mfa mana me pa cha uhia no a ensere no se ye pia water no wo ton a eno na ne nsa besoso jai no na onton se de aduane bre ne nko ade a enye adwumabone adwuma bia wo ye no se yade a nani gye na de aduane mani di a medofo eya amensere no emfra wo classmate bi na mo ntwetwe no se misia asomasi o na esei na ti asomasi na ne ho fi me pa chew obuoni ni die muara. We should be magnanimous in our celebration because onyankopon na esesa na ene bre avei yanso so a bepem sa bre ye wie school egusu a ye bre no usia wo classmate ni nyame ademo shatare papa enwane ena no me classmate ba kuma me were hoye pa. Unfortunately we film ye wo school so no madam for pa no but o sia me me hu so bi dimirika kikikiki na ma kire hono mo interchain bi say
omo ano mu twem ho bi so am say na hwan na ohu mi ana odi mirika fa yi sa na me so we yi asomasi wa film ti me pese mebo ni din ona afa ha am say na de na ayi be sa na damfo pa ne me I don't care me sia watade bi ese obi ano still uye nipa se ni omamu nko yie ma okra no a fa akukuduro fa sia me who knows metumi ayo obi a awurade be fa me so aboa wo se nya me kra na me boa wo directly a awurade betumi afa me so connect with wa ma obi onyankopon hire nipa using human beings and it is all your classmate ushia wo classmate na sebe ohun aye fikura no a entete enye krono enye wo mfom so se unya nyeyie wa brabom na emom ebe ye wo mfom so se obetena ase aye nhwe han na wawu e wo sa brabonim se wutie nkomo no me se enye wo mfom so se ahian na emom ebe ye wo mfom so se obetena ase ne wawu e wo hianim eye enkasa bebre maame ne nyumo to yo say ha ye kwan ho but ye fancy ye ntrim so de obeka ye a unse time amuko school no na mo abranti bi ho na mo classmate bi a no abin pa o mimi say metimi abobon nkrofo be ayidin no ma bin pa etina ya adwin say time ayen ko school na ya adwin so obi a wa bin obi a ono nimade pa ne de obi ye ewem de omno mebe ye wa brabom no but that is not the main reason ye di ko school. We did not yanko school say ye baba be kire dia daache obeye sikani na emom ye ko school say ye di besua biribi na ye nya kwan a ye betumi afa so na ya boye mbra na awurade aye ye mboafo nti ya no pay mesrewo o classmate bi guso a wo bra e ya bompa ye wate e fa ma no na sre awurade se awurade me classmate ya o bre hunu ne mobo ebetimi abopini no ne bisa ne se menua be ma menua ba adentina emu ase mehunu se niam mu eden obehia mo abi kakra na eto de bia ya na enye sika edan ma wo eye bibi kitua bi eya akwankyere bi fama no be proud that despite all the challenges they are going through they haven't given up. Encourage them to keep working and tell them say shebres safo ni awurade nti eye dan yara woman so enima be koye di ama womo. Some rich men died poor, some poor men did rich. Life can be funny, therefore we have to be guided and we should be magnanimous when we are celebrating our victory. And once you di hihye nkrofo ani media simiye odi ensi wiye ye ko school no na wo kyerɛkyerɛ wo ho wo na wo brɛ no me aye yi ama me dɔfo hyebrɛ sesafo ne awurade ɛne nti ya mom ye nsusu mfa ye nsa nhye ye classmate fo mu guso brɛ wa brabo mu yi ye nsusu mfa ye nsa nhye wo hwenem na onyankopɔn ene nim ɔkyena asɛm anope masema me de brɛ wo no awurade nka ye ho ɔno mo ayen na ɔnhwɛ ye nso yadi ye nyina mu onye ye boafo boxer ya bo hu nutrition what ya po Woda chinti Donamotion.com Mishane sakama junction so me pese me miss chances try to see when shame hu me se bi nya epo na kofa manches ready hey pame na me so me dano so akwa bia be share yantemu sani amo boy chile me dia mengado wodo sakama dia do sakon nyamini sawa Maserati Bugatti wosika chasa mweja cry and tinjai wasayaba enisho nasuyaba mudo yaba muda yebe yi ni low ni ahye ne high na ye dimusa Nasco fufu also a mass lock case, you know. And on the Oka who has a much say an educated thief is capable of causing more havoc than robber with AK-47 gun. Judge na say more kind, you know. An educated
An educated thief is capable of causing more havoc than robber with AK-47. Enti sesia no asem no yabu awie enti ye nyina betumi aka ho asem bi. Na je se judge ne person o kire se maame Sadinam Tamaklo oye kronfo ba papa. Enyo ono nko a one man ba ko kan ho ye se e friend Azim. Wo mo ya kronfo papa yeru adwon mahama bre so. Ena no wo mu edu mu post. Ye di tumi ahye wonsa. Ahu wei one ne ba wo ayi a one ne ba ye wo classmate na ochina obehia na ayi ama no a ohwe wo so papa amobra se ne maame so ye kronfo ba afia maache ya jo pani se bi aboko de nyame adom na so nyame adom so me pa adwompa bi aboko twede mponya ko fa dawro ma na so nyame adom me so me ho ye pa papa nya kronfo me maame so nya kronfo ene ye nche won ah eto di atoso yanchi won ni ye che won no na chira mo nsem so say no judge na say maame ne ye kronfo ba na baby owo bia no e wo se ekwoche ne ba ya sentence on te Ghana ha yes 2019 no share that say ne huni 2 ene ni dwonku ne pa woni je say every day one e say say ye di ni case no oni Ghana ha o oni Ghana ha we kronfo ba ya di sika mawo se fa koma ayi adwadifo bi a enkrofo gya to wo mu adwapadiem ye di sika mawo se kocheche ma wo mu a wa mfa nko onya kronfo ba abraho sem say wa mfa nko che se wo hwe ayi nkuntabuo ni bi kura yeso mu nkunta na bi kura se ankomo nkoma obi a 20 Ghana eno so a anko kantamantu gya to ho no me yeso wadifo mba mu nkoma musika eno so a anko we woni ne ba bobra ne ba no be ka kire wo papa a mobra enso ne maame se ekoro no wote Ghana ha wo bo omo dress shepe ene ye ka se mema obi social media pressure ne mfa wo unim ba bi kro nya nsi ba bi okonya free ye afi ade se we wigi ana se wa unyi wigi se ka me de be ka sem because me ti ha mi hunu ni se wa unyi enso so se me ben wo a me bisa we ma hunu se ye den okay wig so ati ase e enti se me hwem se madam mi de come on enti mi nso mi ko for so akototo nku akosra sra me tiri ho se me tiri ni mfu a me nto how ma me ho ato how ya si tiri bia ni mu aso yenti saade na se o yenti ase se esuno bia ne ti ananse bia esuno ba bia obedru bia ne de nyame beye wo yenti saade ti obi ahunu we bia sister me se na taade ne mpaboa bi me obekone arewa na fe Mr. Billy wa da Roma wuti ya twin bi na mu na baba na ye bo no oboso wakonyem du ba bia ye hwe obi but sha wo hwe woni pa kro na bo de no na kire se de wo hwe na afa se o hwe no na wa ben na busa no kwan ofa so wo duru ho na so afa sa kwan no so akoduru ho bi ana wo de ohunu ye na wo se ade we mepe owiase obi ani biri wo bi yes of course because Saturday show some there be obi ani biri obi natural so when you bro bi ade but say when you be there's a fed different between a offending when you bre when you bre dey na che say e kawanka kavia okay and I think say I was say okay odi am yentie ni nchire bu yensa odi ohwe ye boss so nya na person ka ye te so no meboa yes so when you bre no many bre no but there's explanation tree no odi afi amani when you bre no in quote because obesa yes one no but depending on ekwan a wo be fa so a won na ni na bre no so be duru ho no mo no e na be kire say ye ne papa ma na ne boni mu won de me kire no but no any bread adwun critical obi so be say subjective many mrewo
but many saw the wo ye no many gye de o ye no yes minya ka be yes one me yet so no enye mani na bi so many bro dia ene na eye me ya say ukura di ukura mu no okay you said that is the explanation any bread enye okay then if you say sa na nchichire mu ne tie dia ye ni bre abrabo but ye ni mmiri nipa yeah so obo bra no when ni bro abrabo ne yes when you pan their personality no when you okay then I think say I get it wrong eti abrabo na ye born sa na tie because one face here you be say o ye no so le awonna wa so le wo beba adwuma you make sure say nipa na dia wo ye no wo so be ye sa so said the wo kan yes when ni bra abrabo fine when ni mbre nipa no but na abrabo a wo bo no when ni bra abrabo no a wo bo ni bi say wo so be forso aba be me na da bia make I say you see me abrabo a me gbe no ma mienu ana me ense bi na me dwene ho me sorry ya de me bo mpa ni say me a metumi anya de medi at least in crofo kakra me so e bia me say wo say so omo so na so omo so you see say me nya sa no ma we ya I'm okay you don't have to care about any power way and we see so and I do here and I why say sa no ma na ba utima be do utimu dem no pera me kan sisi a ye be sre ye classmate for na me kan sisi a ya nko school say time e ko school no utimi shia more class no you obu ho no ma yeso we mu ye average students we mu ye top na choma ben to say in class say near top 6 near friend big 6 cry no more ho sa big 6 no metimi abo mu nyina din baby ebi wo sisi ade mintimi nkyere ebi nso afim but time a yen wo school no na ya adwen so sa big 6 yi de omo be ye yie ntem eja omo aka no but I'm telling you your classmate bi a ono no teacher ni na e kyere ade no kra no anu wo da but as we speak now ebi onnam no and we are established just wa warrior wo ni match say wo hwe wo mo a wo ye na djuma a wudi agrokro be bo obosia yes that's the reason why sanity but your school so we mu dey 6 we but as we speak baby ebi ni mo nso wo ebi ni mu guso bre ene na sefo but madam fo ba ko afim o ya de bi ma me dwen hu samante ase ohu me se me ba oni di kan hu me hu no oni di kan hu so ohu se me ba didi mi ka tete sa fast ya hono mo na sa de na ana me bisa omo an no mo ne no wo ho no se me hu se obi di mi ka na se o se madam fu yi pa ana so we yo no a na mi sa de na wa like ohu mi a wa fa hono mo ase wo mo ka kire me re hoye I was like na se sa na tie krampo no a ani ho kan se wo dwane me eti ebe sre usia o classmate ya said ya wutie bia fashia no aw onse obo saafo no atans meti o mase ebi kwa ni yankopon krampo nam no so bebo a wo be den hu ya onse omumu binum ye nkrofo a ye wo school mu no you see them mpaboa akese abaso o da bi mi nia me kan and ono ye different nia me kan no ye madam fo pa o ye madam fo pa mi wo school ni me nam fo pa me no mo ko bae mienu pe no ono ka ho and the other person ye ndra kra me ne bo nkomo ebitimi si me say now how can this boy do this this akra on tiase wa film I don't know yes meaning like why would you run away because sa ko fikina atanyum no susuka the person requesting we yanga o kan ma me am hwehwe papa yi a wo ka kire ni just 2 years oh baba be why na go bi ke dia na yi wo kan yanka yi to ho ma no sisi ya de just 2 years time ansa be kan susuka atanyum no eduru bra bia chese me wura ko me hu bia dan na ma tie na tekire me wura baby o kan say ufie ware se den kra no a obi nso wo de na chi yes I know you edi appointees no ne ye no mo ma no e wo school adio ne o mo ma ne ye no mema o mo ma o pressure mfa wo kro no bebre no akro no ene na ayi mete se mo se MP ni se ye ka so mo ye kronfo ana bibia ene o be sinale
because politicians be na ya kromfo na de go yaso mo ya mo bi no mo ya kromfo onya kromfo e di nti na on ka Azadwe munya na do da bia ya se bia on ka ho ne fra yes no masa bu be se abe ba kupa katia ba kupa de be se kwa ni gina na to sa kan mu nyina ara mo yesa yes MP phone bi akromfo abanyofo bi akromfo on ka ho yes MP phone bi akromfo amanyofo bi akromfo o de oni mi se wo baga na mo nka bi o genuinely do na eya ni akromfo eya ni ahanti ne ka ne sa era no kre na si asem we ni adanse etwa bi ne de aya danse enye tirimodin nsem se eja hye obi niema na oman na twa sika se mo mfa nkoma wo se so mo so ye Ghana fo na oba besia ma no kra de mo so de amose eyi ye mfa ma ne mra ye mfa ma ne mra oba besia ye ba nsem ni na mema no so na oba besia mpuni na ubusa ho se be ma so obi timi pakisika the good game oba besia pakisika good dem wigi kura so ntumi ntode ne bo odin hye Yehovah asemiya no de ba meti a wa na akoma obi amoni din obi amoni obi amoni din azama ya kan sika yenye yesie bi wo ye de afei na mati ase what men can do women can do it better. They can do it better. It is true. Wow. If you timodin sem wicked. Say ejato he ema ejato mo niemu ahwe se ne ya ebirim tete. Baye we baye. Wa fa atana so. Ya ya hu yi. Oba besia aye sepe. Enye se bosumi so enso aye ntua wo ka. Duku akase. Etua wo ka. Edan a wudam free. But asomfo enye ni baye we say the baye na nya baye no obi sumpa no nyoma nyina ahye no ati atam ska no wagine hu sika di we de enye na mo kura enwa 7 million Ghana cedis o de ko afena we yale mu a enye sika ketwa o o de kwa pam dada ni afena Matias ye nkrofo bi o mu na ya ne anwunwune ho ye tia no ya ye dwene ho ye ntiase ye no ebi wa ase kire o etimodi na ekunkum wom ebi wa ase kire na bi se jadi ni ya okofa bisika wo su anya otiri su no osu e so gu tiri so obenya so aketua o so gu tiri so tisa de esi ya achim da adwem ha ya de se meme na mintumi hu because wo sika chen me a onyankopon wontumi hu obetumi hu one day on na ma se frawu na ye na ye besu am ye ti asan ye yakoto para bo so ya de adwadifuo sika abedi wo nsem na wo de aye de ope o ma hye oba besia kafoni to nyonko ma ma hwemba bi bre papa me ma mi nim se de ya ne ma bre wo kantamanto ma omo now ye be sorry 4 am ye firi sukura aba CMB omo ton kwadu because wo da obedu ho no obi di na be obi abeyi ne kwadu aton ne dadada e ho say ni by 5 am kwadu na ready age say enkrofo yi nti wo na nti wa sorry afri sukura wa dware nsuonyu atena ka yi mu aba CMB by 5 waton ne kwadu awie ne yebeka no ode akwa apatam kantamanto inside ankasa akotwetwe gu table so akoton nkaka saa no ode hwe ne ma na ogusu ye we ni mu na se ija betom na oman a otim ye oman na se de se wo so oman ne boa no okwa ho kire mu a na se se sika na ye ready a na ne yonko ba besia atam ba akope oso woni mbrofo ka ekura pen nti on de on fa tuo nto ne kon ho ode pen na ebebo kro no ede wudi se we de enye na asema o kan ma je di pa wasi obi ko school wie ni okura pen na sa pen no nsemo ni edi no na se school papa jimi o school papa jimi adene nyanya na no na yi chema general se dun ketia no oka o si school papa jimi sabe wa jimi a wa jimi enye school na ebe na hwe wo ye wudi ni enye school na ebe sesam na oba besia ti no kra be shim kina oba besia
na wei e wo say yen hwɛ so de de ma omo aka tete aban mu sisi okay so mo so bebre no ayo tete so ennioma nkrofo te so mampani akufo ado aban wei mu no na asem ketewa nneoma omo te so no enu ti na bebre no amadwen say so mu ti no omo de beto okra break 8 omo de beto ho no because of full say sade ne dane asem aba nneoma omo te so no na say ya kan say we okada owofa nana obribu ahin Ose akunya de dane. Ennyoma nkrofo te so aban we. Ayi mamprusi. Mamprusi ka. Okay, ya tu eja no. Ka no dane, eni dane kire ayi. So mo ko mamprusi. Opa yi. Ono ma mi mu bebi nkire no. Ase kura da no dwom. Suye me na me ma ubi ene soa me na me ma ubi enso suye wo suye wo pa suye me na me ma ubi ene soa me na me ma ubi o sori ene otutuna ra ene e jo no next time no we gra ho pa yeah wo suye me na me ma ubi ene soa me na me ma ubi do be ni pa wi ni city kura ya ma obi adi mi city afa wani baba ayema o prima me sha ubi it appointees ni bebre na ya kromfo tire ne no na ebekum ayi Joseph was owusu attack be kam wo kan no tentem was ya nti no nso agyae no we agyae ya mfa ne ho okwenya na obi abai John Kuma owu ye yenyi obi yi obi yi obi bebre na ya kromfo ai wo mo kro no bo no so ya wudi sem kro no yeah because Odim say kantamantu jato mu obi fa ho wu ye. Yeah. Obi dwetre nyina. Eso so nka sika ye yetwa ye ko ya. Ka bi anka bedwedwe ne koma kakra. Oba besia. Na te se wo dan ha yi sika ye si ye che ye omo anu omo eni market e wo dwane mu nyina enya sika ni bi. Yes one na mo we bi etumi fro say na woni market wo dwane mu. O ka se na me wo market wo ho. Be jo de. Mo bre nso. Bre so. Me na me mo wa obi bo wa na me nye wo ye de no your time will come. As I do abon kwa dia no odin sisi ya wo yale yes I do bedru Ghana so how say bedem to show so akotam na ba o say on be extraditing we nya papa ye ready nyam ye ye kwa fa ba on be extraditing na ba we was here de ne background oyare se de ko fie mpo o re ne ba ya o mfa ne ko straight o mu dwa ne ho ye we anu oswa ku nipa na oye sere ya se on de do ko edwa ho we do sere mo ma ne body se ne ayi na mfa ne ko straight onipa ntena wiase nya wudi sem saa mo sorry ana mo de mo hu twa yempo I started from somewhere I started with 2 cities I started from I started from somewhere na say so nyankopon pepe bi hu to man I started with 500 cities no o ma we I started e sha brabo ase mo nka no kwa de nkyere yen kwa no motivational speakers I wo praise mo nka no kra nkyere yen too much o mu wi amasa ba Ghana fo mabunu mpadwuma ti se kubeti mo bere beso ani afio obi ade obi ade ukura poma mu kura wo so mo de ne kotum sesa na 10 years ni kura esa 10 years ni so ade ebi mu 15 kura 10 okay ukura we de no wo de yi de ne kan ba ko no azim ne de okay 10 years ni so 10 years ni so ade kire se abrantie bi okowia emo menim se maka wa hada emo na okowia ye no nyese okowia emo so okowia emo aye no aye o emo aye no awo rice cooker mu ekomo de no eno so ekomo ede me chese wa twetwe nani a ento obi anim eno so mekwa kohwa mekwa de besi bi ansi mebawre fi ho se me behwa ekomo de me owura fi ho no mo no na onipa na ono aduane no oni ho no mo at the moment no hye dwae a o dwae ena aduane no esi rice cooker mu tinani abrantie no duru ho no mo no tue aduane odi kan pa ago bi anye ne so asu obi mu ena ni o tue si fom
ɛna ɔte deɛ ɔbɛtumi di gu kyɛnse mu oh ɛna ɔte ho na bɔ odi ne sɛnea oh ayi yɛsɛ di ne ntɛm na yɛmɛbɔ waba so no ayi na ɔmo yɛ no iti kɔ bi ti odi ne kra eti maame ne ba bɛ to no no ɔbɛteatea nkurɔfoɔ na ɔpa maame ne kyɛw sɛ maame ne kura nyae saa kurɔmfoɔ na ɔntie no ɔsɛ ɔnyɛ kurɔmfoɔ aduane yɛ di aduane ɛkɔm na de no na watoto n'ani a ohu nea ɔnyɛ ɔte so ɔnoa ɛmo eti nka ɔba no kɔ aba bɛsrɛ ne bi oduru hɔ nom no wapaya go obi ani hɔ kɔmsuku no ɛna ne ɔno so ɔte ɛmo no na ɔte wamfa ne sika wamfa ne hwee o aduane na wɔpɛ so odi yɛ maa ne so de ne kɔɔyɛ onim mfi ɔmo de maa no wode bɛtoto maame yi deɛ ho a wobisa sɛ yɛkora nso deɛ ne ha yɛn ɛmo obi akɔdi obi rice cooker mu mo na me sɛ nuane ne koraa deɛ me de obi fa na nu kwase yɛ kɛde monje ne sika sɛ bia bɔde bi din sa okay obi wɔ no mo sɛ da so okotwa no twa maame ne ntie n'anum asɛm koraa so owe bi a asɛm bɛn kramfo Julo There's where she a crump tete am no we hu crumfo a obeto ya musi ho eti bi ema wo beto no ai no ta wo obeko mo ye campaign na odin na wo ya crumfo no aka bi o abara crumfo wo to ba mo campaign is our ye bi that was a crumfo bi anje o si wo yes obi obi o ati ejaye de ni abe kan obi de ene wo otom frama emmoye yes sem frama e be bo apeda wo to agu ho no e sha se wow beti benta to atena akotena buruchiri obi akata ne ntoma go so obi akata ne de so na we mu ni omote so we mu de akura de je bra ai jai we mo na do appointee si jai go for fabi ko obi a medi bi last minute juma wo mudi jai obi a medi bi nko ye bisa se edane a omo eba ne betimi a prosecute omo ana omo atani ata o obi wonu mo no ne de na wo ye no e onjeni o ayi de why me de nya onjeni ana obe kom na busuya adi bi ayi no de ore nam ho se no obi anya bi di ye on de ase enkoto ne japade na ma me on de oni japade e kokoto o se ma me no so ase enton ne de ni asa de na kotun ana usa why via okodi wa ayi na yesen ano na ase mamu ni wie why o mi ana why o mi die na se mu ana betimi adi ma me we die na ye die wie ya tese ase o mo nkoton na dwapade enye ono nkwa one man no azim no yesi nkoton mo dwapade bi o mo wo bia o Ghana ha ye nton na we obregu ye wia ya san de wakoto afiase wa hwe emfie from 100 to 0 ti mfie du no obesan aba no na fe na besha basi abro panki na we say obi kan command presidential pardon o metima ye ye man presidential pardon enti ono ne sentencing no ye say hange wiem enyan hyaase ye da o de ne nanso adu ebesi kuri mu no na hyaase ye ana so nyan ko dem e de my account ti ba bi owo bi ese wo to no ka kire ne se ompensuo ni sapo nware oyare na ne ho bon o se na obeko na we what is say club obe free be won kra pe be afa ntena ho so US so wo hine me na ka me ho ntom biem so ya le so mvango santi abrochi midru Ghana be biwo na ba no be so o ya re ye be ba hospital edi mfie du kra no ma Ghana o ma ye o ya re o ya re she erade hu o mai mo boy amen de bon krata ya semo
abusiafo yasama mu nyina ma chibiem ama makwa abade aba man sa jatu mu kasafdie tetreta so pempem ajatu mu ahenkan 93.3 FM so dwumadi osugusu awu etie eye maache na maache ne mu ono na yewo aye emre ni bia yedi da bonkata hodo badwa so so edidi ani mu besom wo se de se na efata wadaroma anopa wo hwe wa kira bia no so abo anopa no nwotwe apa wosima no aduonu baako yeko na da obokata no de midi efi ase midi emibia na ayeyo de yedi efi ase ye da obokata watu din ese de we ye daily guide na daily guide no so ye Ghana fo apede da obokata ensam de na wodi bia ba pa na uhwe esro no ma katafe to so miensa no ana wode say and this amanyokuo no 100 meters omo ko nya asem ketwa omo dimirika bababa yebuso sa da omo chem se da bi edwoso omo te se ba election bi koso ho na sa ba election omo ka so omo ko gina bi a emwa nti omo de omo nko nti edwoso ba election no o se NDC fo adwane afiri ho omo se omo form candidate bi an koma ne nkopere ho no mo ye de ya nam fo dia ye dia ne how bebrebe to ma jem to o de NDC amanyokuo no twetwere fo panyini owura fiavi cottage fonyini ana de atale ho na owie o kire mu se men's go one maja wo mo ado musika ekoku sa sika kura bia ya enam na okase yi enti asibie mu na moan se kai no ni sika kura bia no na yesi ne customers no men's gold customers for no mako petition attorney general so mo sere no ba bia asam na du ne die onhwe no omoa na omo nsa ntimi nka omo sika na moan de oye omo no omdwero ho omo ntiase omo so omo hunse na moan so soja wo eye kan sei wa bie enyuma wo japade bebre organa ha ti antonton bi ne afantwi omo ka na omo bredodo ti na napia mensa aka na moan oja nkrofo na eda ne Kenya asem keto nti odi nimfo nya atoa no odi ne sa sum na no o se ya asem o die sisi am no kasa anka ne eye maslock one mo epanyini jasam no kasa yi sedina tamaklu sam no kasa yesi aja ya jelin why mfie polipoli edu nyo no nko a ono epanyini ba ko ka ne ho e no maka bom no mu di Ghana fo adwadifo titro bu du o mabro na sisi a omoto ate ti yesi mfie dunum maame no ebekodu na eye officer no so ono so akonum na aja omufiri mu fiam be ya disua de tikata feta so miensa asam no chechire mu eda ho na Public Utility Regulation Commission no PURCU for omusu chire mu say Electricity Company of Ghana for one more maso den papa omutu omofo mu ntie na wiase so de tufu na wanti akwa anti ade ne sayo so ntino omu beka kire omu so omu fa timetable mera e wo sa anka ne adudu mu no se de be ya beboa Ghana for na nkofo agya pade e be sei no omu hwe omo ho bai omu so maka kan isigi fo aye omu ekokoti ti sa na tie de a se odi kokromoti ekọ eyi ade so tro beja akwan omu abomo eye kan sen kwadu enam so ma yisi amno kase yisi kabote no esom Ghana series no 5.9 million omu metua ti ECG for isi ka ababeda omu so no omu deka omu so metua wai ECG for omu so metua ntenti o makodu mai kumasi mai omu so metua o jijiya no o jijiya o metua obi a wono no hu ne ho ano a wo bere ni ese so na timetable asebe kure ni mere chara kra na mdie ama fadi we nkata keke uye bibia so de abeto we problem be na wo hu eti abusiafo no mo jiska mo de kwa koma wa mo PURC for mo jaw ne kwa koma wa mo o me ta ma Ghana fo ana se Ghana
Aban. O say. Aso mo yede. To. Fan mu. Ne ye de aye nyuma wo mani mu. Wai ye badie. ECG for boka no mu tua. Eh hwan na etua. Se aban na. Ye gi wo da me ba o aban na ye hinfo. Yeah. Wani atro de sabe de etua. Ye gi wo directors fo no nsem. Ana say ye gi wo ECG fotuo. Si ye gi wo ECG fotuo mu a ECG fotuo na ye omo dia. Eh hinfo ne tua sika gum. Ye nia. Ya gi wo musika sa de etua. Ni omo ya bete to omo peso. Dia na ye omo na betua. Ye be ebi omo pe ni ye be gigi dia free so. Because I asema was ye busa ni agi mutirimu. Because won je free sigi futuo mu a na be se o kire ye sei. Ye ni esika na wo gisa de atua ye ka. Money baby. You say okay. Any pani bi anke say the Bible kan ye no. You say ye oni pani bi o no mo a omo ne na mo hobat etire nti omo kon so. Oh, Bible na kan ya me kan o kan ya say the bi atem. Oh, Bible mo. Okay. Obi message you dey afa ha o say somebody's mother. You have jailed her kwa. I am Amani kwa. Also somebody's mother. You have jailed her kwa. Wait. I should chop the money kwa. So you go there in Sawam kwa. Na obeso chese. Obi maame o de dey fiase kwa. Chese obi maame. Na maame no so ton ade odwo mu no so ya hwan. Mpa cha no de onye obi maame. Oh, okay. Hey. Omo nyina wo Ghana ha. Ani odini di. Nkofo afa ne ho anche no. Nkofo so edi na tempa. Na so mbedu atem na se wo kan die. Obi kura se mo kan se. Obi ase mo kan se yen kai psychiatric for no se omo patient ba ko adwane. Aba me se comment session dey hold the chain. Post na nkasa. Please, if you tell the psychiatrist, one of your patients has escaped. I'm going to get in here. Ate. Money na ate na true we say. Eh, someone bad. Yeah, kwa. Say. Dia no mu zabdo no. No achim ne duko. Ni chen papa bi dan ko. To ane bo den no. Na sam ketua. Ai. O maami abobra sa. O maami obetumi abodi ku sei. Entoma no we fra no. Duku ye nko aka so se sika egu ma so nya sam ketua. Duku no so bi onya botre bo. Yentwa so. Ati aja. No ana ayi my credit scores so yase o manya to me krata. The Chronicle. Okay. The Chronicle. And my the Chronicle Green Ghana no. Yes say wiem bobre ya egro to prebu nipa jenjen ship so flag no. Eno ane ade ba behwede akonti climate change or how ahudra eba no. Green Ghana na ye ya sha se duadua we krom ase no beboa ema ewiem ata din ma de wo se da no. Ada pepepepepepepe nti soafo no ene hwe eye ensase ne obade ne paso ene wo ka sei na yase koto ene wo busa attorney general service attorney general pa attorney general so why slow motion asa attorney general ko nya asama bafie sei asama bafie ni se ex maslock boss yase ya jeli no efie poli du ankodam koya adwuma denden modern embwa Ghana bansan se wanya ni yie se nkofo sika timi afa osen ase de se de benti na yase asemi ba koto abu asemi atani general teteso anakota asemi o Kenya se wo se atani general wo jiji na mu se maame no ba bi o hye bia nkotwe ne mra yanko so wo hye UK so wo hye US so wo hye Canada yase suno okun o mo ho
chese baby o she bia yentwini mpie free suro num ni afa ne bra ko ma asede atani general atalanku no wotankura atani general atankura enti koto tutu bia ma ne so wo nhwe no mfta ma me no baby o bi o kotam ne mra eho asem eda ha na atoshi ya na anu ada ho amukra no mso ma endo so ni so ayi ouzu bemba ouzu bemba mo sofo no si na atoshi na obetuma rani meti nyame ayi a kire onkasae o say onkasae mo papa nkasae papa bana nkasae papa nkasae me hu papa ayi video papa video no kan na eno na papa e kasafa running mate ho o asi na atoshi sa oh mo ayi no video kan se ntworo ye no video bi dey say me papa de ono ya wo ntworo ya wo kasa so wo kan no ono kasa wi anan kofo atworo de me hwe ne de ne wototoma ayi na papa kasa endra nwumre sei na me hwe oh papa kasa o papa kasa no so obi ada no so do oh papa kasa obi ada no so eno kwa na abe hu ahwe eno kwa na abe oh eno na me hu se papa aka ah we dey papa menti se papa aba pepe mu kra o ena me ka se pepe mu dey se beba but na wan ka want to start portion ho no me menti se papa kasa ajo tipa mami ya papa endorse no loki sa se papa so on e be den chese ba omya tam no o e be boa sa na papa e kire na adwen na we ye o se dey free susu mu soro so papa so do kasa na chese free soro da oh dey bi nyesa eba tanya papa nkomo ina ni free soro everyone answer your analysis so ati eba to we no en free soro da we free ase ha da let ase ha nkomo yes rokomo papa nyanni tese 2024 back for no ankasa no papa nyanni ho nkomo papa so obekasa but we nyanni ho nkomo on dey ade na na do aye no woka sesi ya no ohin no a oye campaign man no ohin no adane na komade ahwe ewiase no eno ehia papa sisi ya o zo na ga sa menka wa na mama gwenya sa wo ya ade na nya menka they say ohin adane na komade ahwe baabi they say ubiza ohin say na cathedral ne ye ko ne sen o se e mo ntoto ho ni o magu ho Solomon ba obisi yebesi papa evi mo de kan ti yebesi no chefe cathedral ne de mo ye den yebesi papa work edi mo se papa se na atohia na e ko na atohia se endorsement ni ba chire no o de adane awurade sese wadru ason dem oh okay ene jama me na atohia o se asofo moa omumu na mo puppet ro mu kwagina so no omomfanka empuntuo ne asumdue nsem omomfan preacher asumdue da 2024 nso ne ewom yekoto aba no mo koya ndi senior pipi ni ayi bia omonka asam ebeto Ghana fo akoma so a breoyo beba krom ti ene sese aso dem na chese mami wakogina ya wo tufu a wo tufu a mu preach peace no so na mo ka me mpa bom yes so openi na dwen sesa ohin akoma da ne nsem studio open no no ochimoto ti ne nyankopon oh okay enyanka no sa na and into obeye a vice president and so the din be wa pa o her excellency Irene ka ho her excellency Irene na Toshi Adolate adey o better just so na Toshi her excellency Irene na Toshi Adolate adey then is ado latte Hadana usado na yo Sebo wabati. Ezo onu so ase wa hye ne nto obase. Se de ka kwedi eto abona. Cafe yo. Opedi ba kudu dia de ye bu abono. Oh. Ai.
Asubesi. Oh, adane. So no the gambe no is on so. But ono no me ba o. Adena. Wa ma de na to say e ne right. Like and birth rights. Okay, I think you say you be right. I think you say you be right. It's nobody's right. I want no. And ye ne dia. See e ba sentimental mu dia. And ye ne ye me. Rasa ma who can. Na yes I think you say some no be can no bu ye be hu. Oh yes, I think you say some kind no. Na dia mu ye dia bi mu. Papa. And as I know be right. Openi ono na ebe che say we na me de be kwa na we na me de. And no crowd you see say a committee ya hi. So I just say national council so one for. And no crowd no KKK ikra ye. Me de oba kra na eko. Oba no kra me ko fa na firi na vrungu. Fa kombe. So I just say openi kase ya wonya botre. No crowd say on kase bi. Here. Na be oya djuma wase. Na yes nante kakra wonante or practice vice president for Nancy. Or practice vice president for Nancy. Okay. Yes, or cock crabs the vice president. Okay. Na ejepa ni bi pibe ko surama Papa Zara Papa we o sa opesa du yo Papa why see for Papa Zara chini ni kana na obi anya no hwia no wono ayesere twetwetwetwetwe no Kasa no na sere fam ono aka na asemu a esere o so jama yen yesere no no ono age na de asere ni nyina eh asemu ediga na ha no wasemu ma ya beka se yehwewo pa uni man ya opia ne hwene ponfon asemu Mami, ewe ye kuro wo ye fra no akufu. Mo ni amose mo ni. Do ni akufu ihu ama no ga na. Oba akufu ko se dia so a. Obi a betiri nka. Oba akufu ni se so. Wo ye duma. Akwasha hia. Ada na tubo wati hatia. O te sound na ase. Woti so. Oti ya na no wasa wati. O so sa o Aman krado onya. Bia be ba ko no da so se so. Ma na mo ne nkasa. E ti sa di bibi be ko suro. Be ko suro na de nka ko edie. Te se ohunu se ma yi twam ana ne so wona hokra de wonti ano so. Ai! Adio. Boy. That Ti chronic ya dey. Yeah, o se che be nsa bonsu. Ye ra se ye hia hot headed bia. Ese ade na dan ekutia. Se ma me hade ya ye be se no. I never saw no cry. Hey! O se ye hia hot headed. Simbe kre. Debi. Ade ba ko so. She say. Do no so o bebe mampan no ni mo bi o de ne ba. Hwan? E ba omia. No akasa. What na no kasa? Asi brebre ye manem bre yi. Na me gasi do ndada na ye ntwa ba ma na onim se o se bia ne strategy no nye so oba ye no asset set ne committee campaign hwan asomasi. Sisi an so ma launch campaign ni nyina from constituency nyina kusi ayi. Ente bia no so ne strategy no. Okay. Na so mo party mra no ontieti ahwe so. Oh yeah, me gasi but so munya no na. On relax. Sa. Okay. Kope mo bra ono abewie se asomasi na me de na ekọ no. You know, onye ntado nya nkofu obewu. Ayi asemu ni. I say money the one crata the Ghanaian publisher yes one kan bie mu o. Sir. Because obama crata no su bia no oba fefe. O so asem no no. Obama crata we su bia no oba aye sei. As a fiampofo a ogina kan say. No abuni mu kakra kan ko na akwa akire.
Asem ba kure. Yeah. Edio. Kenka no nginka bi mu. Emom. No dasu. Wa je so afa. E no dasu no. Ba. So what you say? So what? Abo zege. Zege. E ma me ni oba o. Papa. Hey. O yo oba. What? No go every here ni say adi abe bom ba. Na di dia bom sanhwe. Ya ti si adi mu nya na. Uzi si abe patri be si fa. Abe di adi mu. Sadi hero. Ya ja se na wai. Say abrowa ne wen. Abrowa no. Oh no, wanna to be na ye di ma ba wa ni abrowa. Ya de baba we di a we say. Se abrowa. Adi azemi. O abrowa wi jira hi. Abrowa. O chi make up so no kra de ye ntwi aye no ye pe. Puma kura no na hwe. Abrowa ndo maka na to baby dia ya da ye. Enti the Ghanaian publisher. E say Mami Irina Toshi. Adolati. Wo hwe ni mu say. Onu no hwe ni. Si abis. What ya paso? Wo can say. Ye be kan de chere na be kire. Enti Mami Irina Toshi. Ayo. What ya paso hwe ni mu say. Yes, that killer boys are one ignace on mu. When you now with the agro. Chamai. Chamai blog no. Farmer dey be worship. Oh young ni ye be wu bi ye be kum bi. Eti Green Ghana ye se bosumi June ye dua nua opepe edu 10 million. Okay. That's how it here. Na maami so abutiri ono so dia just on da botire nkwa no babo e chese the the pictures ni nyina botire o decent na ayi 100 country nso wo the new crusading guide mu country country wa hini mu komo na mi di no ayi our country nso aha jamai so nso nya obedi o kila bobu country jamai himself country boss nankasa aso ndi agro no mi na chance yo country agro no mi na chance country se na ahwe ne bow tie ne yi ya se ba kun so das yo nya o bedi Wano no. Why ba? Ni Crusading guy ni hono. No dance your hono. See the time for the two. Eti you say aban so release 26 million. Yeah. E dey ama suppliers no. Omo nsa kan the radiase. E na no ne enu mu di nkomo e na e be hwese ye nsa be kan ne enu mu di nkomo. E na de ahi biem say maami asem ya san wa ha. Yeah. E na endra shintuo se shantufu. Shantui. Maame no kwa nani abre osan no munsu agu yeso. Wa so mamu. We wa no munyina se cars akese omde aba ne se wo se monitor won. Wani be ba ho so no omde akwa kowura ayi denchensu ni mu a wo mo akwetu galamse. Omde enso omoye nani nketenkete saa. Na obeye. Wetima ye. Nti mu hwe ni ye. Dia hi biem so I think say the same issues now. Yes. Yoku for nso ne say ja mo so akla yi. Minister of Roads and Highways. Ho am na akla no. Yoku. Ho. Yoku for me anwene ye ho. Yo mo adwuma ne so omo investigate corruption. Special that's not their work. So omo ne de ma omo so omo koye ho adwuma. E don person omo che so omo pani akufu adu appointees no obi ayo soro abofo. Is that what they are saying? Omo pani akufu adu appointees no. Omo odon be ye adwuma from 2017 be pem ne no omo nyina ya soro abofo. Obi ani bone da. Strategy for the be come omo ya ba. Ya clear wo omo. Odi we kwa ha. Now in any case, Yokufo no be just asem we no. Corruption and corruption related issues. E omo no mo here investigations. We have to ask them that question. On what basis? And on be fast allegations are opani ye. So omo no matema to omo so omo ye hwe mu. Ma bi ti wa do dankwa. Ma me. Takra de girls in case na kozi sen. So no say we free ho. And that's why we free how that's why e wo gan. Exonerated. We free ho. Mana tum no. Ese ba ye yidi free ho. No no ko pen ba bi ahye.
Edi ho. Say wa broni case yi ba yi. Eno so one let so. Na case no mo ko court. Say wa broni de no. Eno one let so. Ti wa ro dankwa. A+ allegation o you no so ye say chief of staff mieni. Ansa no be human pani ye twesika to ntri so. Eno so kosi sen. Eno so ya kle. Na mudimirika minister ono ankasa tie o. Yokofo ono ankasa odwo ho ntiase o. Minister no ono ankasa wo ministry ho ne say. Or say there are people in my ministry. Yeah. They are thieves. Also, you sack them today and tomorrow another thieves. Thieves. Those who know how to steal more than them will come. Hey, they're professional thieves. Yes. Na me woni we wa hakra. Ono de kai. Oni pa na ono no wani ministry o say na dwuma efo bebre wo ho kwa ya kronfo. Na wo godi kronfo asama. O yoko a o te wo yi. Baby amu come from saying Atamos street ho yi. E ho na mo te. Say o musi form. E ho na mo office wo. E na ministry of ayi ni so wo osu ministry se ho no mo. E na ono no ne nkrofo ye adwuma ho se. Na adwuma efo ne ya kronfo. Na wo pamo mo na. O tena mo e be ba kwa edi nkro no ne boche. Pamo mo fesero. Na papa yi so be ka say nkrofo eje bribe ansa na the contract ama udi mirika be ka say enye no kre na o mabani akufu ado aban na se obi anya ebone da o mu nyina ya soro abofo wo mo brebe so ejeta said nam tamaklo yes wo brebe so so brebe ba o ye the radio so dey asoro abofo adom man amen no mu bu o man ne dey amaye no mu to hymns so dey said nam tamaklo so wo brebe so adio e ka sen eti ma me na masia ya na ya na da yem fancy na mo kwe obi ahwe ne ho so yie o obi sika be di ho half na de ma no okay now obi ejato obi niamam Yiwi. Ya ka se komani sika afa koma no. Okay o. Mamu nkoche mamu mpena no mu. Okay o. Nkoche mamu guest no. Now. Nkoche ma party ma. Party ba onu da fia akwadwere wiewie ne se amu akoni adu. Ompie nkonko ya adwuma ne nsadu ne na adu so wonko. Ejato market mu ama frɛ ne di sika de ama no. Hey. So wonyini nanum. Onso bi sa no onka se na ono so ni dwa wo ɛhɔ bi. Ɛna ahye. Said nam tamaklo. Yes, o brebeson. Okay. Jamud ni be twa nyomo. Oh yes, o brebeson. O brebeson. Wadane be ebe. Said that there was o yoga. Nti wasi agan. Said nam tamaklo. O brebeson. Mame na mase. Jo. Na ye kwe said me kan obi amfa ntu ne hofo. Wo market ben uja tomu a monkan mu nipa sika ba monfa o ma de ma wo mo. Muzi chema mo guess no. Asewo. Yes and boys. Ewurade nkan ye ho. Amen. Yesu mo herbal center we de kumi herbal tea di aba. Said na ma ekoi. Se ni immune system no elusu a ye ma ni bia ma nanom na oba power kotwa ni mfie du na wie. Na wasan beto abrabo so. E pa to immune system na ye mremre ye hojo. Me kamfu kumi herbal tea ni di ama be boa wo hwe papa. Ma won sanka bi tea bag ne fa ba ko to ensu hiem simadu ko dunum ntam ebedwo na wanom ne kama nom ansa na wadidi anwumira a wokoda no nso no mepacho wadidi awi a wokoda no na wanom ba ko ansa na wakwakoda ebeboa wo pa Dr. Paul Kumiminta wono na nadaro ma wakofa adrui edi aba tea no edi aba eboa yen mepacho wo ye oba penfo wo a wo ma obanufuo abofra onyanya mfie du mepacho muntumi emfa bi always ho kwa wonsa beka bi War Green Pharmacy, Masari Pharmacy, Chimesi Drugstore, Amoafo Pharmacy, Ochiniba Drugstore, Kennedy Drugstore, Bosome Pharmacy was Swedru sanso na wo fa yawo ewo achiase kwaku amoa enso so ewo achiase yemfre Dr. Paul Kumiminta ewo 0248 71 6402 0248716402 and 0503
785656 0503 785656 we a numbers ye be friend Dr. Paul Kumi Mintaje enso na watumi aboa yen afei Frimpon Enterprise anopai menka nkyerɛ wo sɛ ope provisions ya yatete ne bo ne so a baabi a wo bia no betumi akoto anya mfaso wɔ so a ɛyɛ Frimpon Enterprise na anopai me kamfo edi ama wo ɛgya Frimpon sɛ ɛyɛ mackerel na wo pɛ sɛ ɛyɛ cooking oil obi na wo pɛ ɛdeɛn sɛ yɛka sɛ provisions ya bibiara yɛka yɛnum ntasuo na ɛbɛwe kɛkɛ wo de ane sɛ tu anamɔn na kɔhɔ deɛ yɛka no ɛno akyi nso yɛba no cosmetics sɛ wo pɛ nku wotɔn nku na pɛ sɛ wokɔfa bi ɛbɛgu shop nim na wotɔn sɛ wo soa ne wotiri so baabi a wotɔn ne biara mepakyɛw bra bɛgye bebree no a na kɔtɔn watete boɔ no so a wokɔtɔn a wo nso so nsa bɛtumi akɔwa no mepakyɛw bebree yɛn korabata ne dɔɔso yɛwɔ Mandarina Hotel aseɛ hɔ ɛhɔ no mu na agya kɔkɔɔ ne yɛsɔɔ no a yɛtu de kɔ mmeayɛ mepakyɛw wokɔ Canadian Bank ɛdankɛseɛ no mu a ɛhɔ nso so yɛwɔ hɔ ɛhɔ deɛ ne deɛ yɛ drinks ɛna nsuo ɛne yɛtɔn no wɔ yɛn hɔ saa nso so ɛna woba ɔfrɛ ne sɛ Nkwantanim New Market hɔ a ɛhɔ nso so yɛaba bɛgye store no bi wɔ hɔ a deɛ wopɛ bi a nsa ɛbɛtumi aka sɛ yɛ provisions sɛ yɛ drinks ɛne nsuo sɛ ɛyɛ cosmetics ho nneɛma anaa sɛ yɛ home appliances fridge TV rice cooker blender kettle ɛne iron bebree wokɔ hɔ no mu a wo nsa bɛka no nyinaa ebi ɛwɔ ɛyɛ Nkwantanim New Market hɔ saa nso so ɛna me ne wo ka sɛ yɛbie foforɔ koraa ɛna no dwoɔda no ɛne yɛbie yɛ me ne wo ka sɛ nyinaa koraa ɛgu so a ɛkɔ so dendenden a ɛno no yɛbie ɛwɔ wokɔ ɔdan mobile wofoforo bepɔ no ano Absa Bank Kane Barclays Bank ɛne yɛfrɛ no Absa no yɛne ne die no mu hwɛ a yɛba bebie mini supermarket ɛwɔ hɔ yɛka sɛ mini supermarket a na sɛ supermarket a ɛno ɛnso krokrokrokrokro kakra ɛkyerɛ yi na kɛseɛ no mu a wo nsa ɛbɛka supermarket no deɛ wasɛm wɔ anaasɛ buroni wɔ ntaadeɛ deɛ wopɛ bi a wokɔ hɔ no mu a wo nsa ɛbɛka yɛn electrical shop no nso ɛno no ɛwɔ Liberty Lane yɛne akoo na nabro sign ne die no mu hwɛ ɛpatɔ free electrical cables electrical bulbs lamp holders wall ceiling fans ɛna ɛho regulators multi-socket rope sports pop light pliers fridge ɛne ne guide TV ɛna ne guide ɛno akyi nso ɛyɛ course no yɛwɔ 3 pins wɔ hɔ a ɛno nso so ba a onsa betumi aka bi 0244 897525 024489 7525 0242 111236 0242 111236 ɛyɛ numbers ya wobɛfrɛ na adwumawura watumi agye wo so wadaroma yɛkɔba a ɔmo aka no nyinaa ne yɛde ɔmo aseda ɛde ɛbɛma wɔn ma yɛnna ne yɛ homra sisi a yɛba a nkɔmmɔ no ankasa yɛbɛba so ne ahyɛ aseɛ adi ne nyinaa nkakra ɛde ama wo passengers nkabɔ mu kuo ɛna ɔmo ka kyerɛ transport operators ne sɛ saa wei ayɛ sei na ɛde ɔhaw de ba ɔmo hwɛ ɛkwan a ɔmɛfa so ɔmɛka no Ghana Water Company ɛsɛn